Sela bazalwane egameni lenkosi nemsinzithi wethu uJesu Kristu. Amen. Namhlanje bazalwane lisonto lesihlanu lekuvuka noma ke lisonto lesine emva kwekuvuka. Imfundo tethu ke incwadzini yetifundo titholakala ekhasini lemashumi lamathathu nemfica bese incwadzini yenkonzo titholakala ekhasini lemakhulu lamabili namashumi lamathathu nesithupha. Page 39 lectionary likhasi 236 ku prayer book. Inkonzo yethu ebazalwane tifundo talolusuku time ngalolu hlobo. Sifundo sekuqala sitholakala encwadzini yetelo imisebenzi yabapostoli sahluko sesiphohlongo sahlukana semashumi lamabili nesithupha kuya sahlukana semashumi lamane. Likubo lanamuhla likubo lemashumi lamabili nakubili siqala evesini lemashumi lamabili nakuthathu siya evesini lemashumi lamathathu nakunye. Sifundo sesibili sitholakala kuJohane uqala sahluko sesine sahlukana siyasikhombisa kuya esahlukaneni semashumi lamabili nakunye. Livangeli ke lona bazalwane litholakala ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko selishumi nesihlanu siqala esahlukaneni sekuqala siya esahlukaneni sesiphohlongo. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane losinikele ithuba lokuthi besinahlanganyela nani kulena nkonzo sisaqhubeka sinilethela inkonzo bazalwane ikakhulu kulabo labangakhona impumelelo avela ngasesontweni nalabo labasiphumela lebakhashana sithi chubekani bazalwane nibukele niqhubeke futhi nimthanze nimkhonde uNkulunkulu bazalwane. Kule nkonzo yanamhla ke sinayo umnakethu ubhekisisa ngala naye umfundisi wethu Mary Francis Takis mina ngumfundisi Sigudla sinatsatse wethu Lilian lo sithathela usithebela lona msebenzi. Siyethemba bazalwane ukuthi nitayithokotela lenkonzo. Inkonzo yethu ke iqala ekhasini lelikhulu nakune, khasini lelikhulu nakune page 104. Alleluia, Kristu uvukile. Impela uvukile, alleluia. Inkosi ibe nani, ibe nawe futhi. Thomisani inkosi, yithumiseni nindetithe kude nkosi. Akabonga uNkulunkulu uyise nenkotsana namoya longcwele. Alibonga ligama
ukuthi sikuthathe nalokuphelele silithumise nalokufanele igama lakho elingcwele ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Oh, sisi. Sifundo lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhalwe emsebentini wabapostoli sehluko sesiphohlongo siyaqala ukufunda evesini le-26. Ingilosi yenkosi yakhuluma kuFilipi yathi, ilungiselele kuya endleleni leseningizimu besuka eJerusalema yehlele eGaza. Wasukuma wahamba, bheka wabona umtopiya kalomthenwa aziphathe amandla saKhandase, indlovukazi yase-Etopiya, abebalulekile futhi amugcinisikhwama sendlovukazi, abephuma eJerusalema kuya ukudumisa uNkulunkulu. Asabuyela ekhaya agibele inkalishi abefunza incwadi yomprofethi Isaya. Moya longcwele wathi kuFilipi, sonzela kule nkalishi
uhambe eceleni kwayo. Nangempela Philip wagijima wasonzela, weva umTopiya afunza incwadi yomprofethi Isaya. Wase uyabona Philip uthi, uyakuva indlovulo okufunzako. Waphendula wathi, ngingeva kanjani kodwa lo ngichazelako nje. Wase ucela yena Philip ukuthi agibele ahlale eceleni kwakhe, abefunza incwadi inzawana embhalweni lapho kuthi, njengemvu ilandzelwe uyawuhlatshwa, noma lizinyane lemvu embi kwembulu walo lithulile, akazange awuvule umlomo wakhe. Wehlulelwa ngalokungemthetho, ngubani longachaza imphanze yakhe? Akashiyanga namliba, ngoba impilo yakhe yesuswa emhlabeni. Siphathimandla sathi kuFilipu, ngiyakubuza ngithi, abekhuluma ngabani lo mprofethi la? Abethisho yena yini, noma abekhuluma ngalomunye umuntu? Filipu wakhuluma nalesiphathimandla, waqala ngalenzawana embhalweni asitshela ivangeli ngaJesu. Basaqhubeka nendlela yabo, befika lapho kunemandi khona. Siphathimandla sathi, ingani nanga emandi, kwalani kuthi ngibhajatiswe? Filipu wathi kuso, nawukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungentiwa. Saphendula sathi, ngiyakholwa ukuthi Jesu Kristu yindodana yaNkulunkulu. Wase uthi akumiswe inkalishi yakhe, behla bobabili baya emandini, Siphathimandla naFilipu. Wase uyasibhaphatisa. Bathi kube baphume emandini, Moya weNkosi wathatha Filipu. Siphathimandla azange siphinze simbone, noko saqhubeka nohambo lwaso sihamba sijabula. Kodwa Filipu wabonakala asase-Azothosi, ahamba ashumayela ivangeli kuwo wonke emadolobha, waze wefika naseKesariya. Livi leNkosi leli. Ababonge uNkulunkulu. Lihubo lanamhla likubo 22 verse 25 siye ku verse 31. Ngitawufunza le verse bese bandla lifunza verse elilandzelako size siyofika egcineni kwalo lekubo. Lihubo 22 verse 25 to verse 31 litholakala ekhasini 633. Ngobe akathelelanga akanemanga inhlupheko yalohluphekako, akafihlanga ubuso bakhe kuye, wamuva nakakhala acela usito kuye. Ungivusela usingalo ludumisa emkhathini welibandla lelikhulu. Tifungo tami ngiyakutifeza tigcwaliseke embi kwabo bonke labakwesabayo. Labatitfo babo bayakudla besuthe, labafuna simakadze bayakumdumisa. Bahalaliselwe kuthiwe, sengathini ngaphila phakathe naphakathe. Umhlaba wonke uyakukhumbula uguqukele kusimakadze. Yonke imindeni netive temhlaba yakukhothama embi kwakhe. Ngobe bukhosi basimakadze nguye lobusa etikwetive. Yebo bonke abathembile emhlabeni bayakudla bakhothame embi kwakhe. Bonke labayabuya phansi eluthulini bayakuguqa embi kwakhe kakhone. Yebo, nabo bonke labangeke batibambe ukuthi bafe, titukulwane takusasa titakumkhonda. Akuthunyiswe uyise neNdodana naMoya loNgcwele, njengoba enjalo ekuqaleni senjalo nanyalo, kuyoba njalo kude kube nenanini. Amen. Sifundo lesiphuma eTestamenteni lelisha sibhalwe encwadzini yokuqala
ngeMpostoli Johane sehluko sesine siyaqala ukufunda ezinyanyaneni yesikhombisa. Bathandzekako, asithandzaneni ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Wonke umuntu lonothando usuke adelwe nguNkulunkulu futhi uyamati uNkulunkulu. Kodwa lo odela uthando akamati uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uluthando. Luthando lwaNkulunkulu lubonakaliswa kithi ngekuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe leyodwa emhlabeni khona sitewuphila ngayo. Ngulolo-ke uthando, hayi ukuthi ngithi lesathanda uNkulunkulu, kepha ukuthi nguye lokasithanda wathi mate wathumela indodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo yentonotelo. Bathandzekako, nangabe uNkulunkulu wasithanda kangaka, nathi sifanele ukuthi sithandzane. Kude umuntu lwase wabona uNkulunkulu. Nasithandzana-ke, uNkulunkulu uhlala kithi, nothando lwakhe luphelelisiwe kithi. Siyati ukuthi sihlala kuye naye kithi, ngobe usiphile kwamoya wakhe. Sine sitibonele sifakaza ukuthi uyise uthumele indodana yakhe ukuthi iteoba ngumsindisi welive. Lowo lovuma ukuthi Jesu uyindodana yaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, naye uhlala kuNkulunkulu. Siyalwati uthando uNkulunkulu lasithanda ngalo, futhi siyakholwa ngilo. uNkulunkulu uluthando, umuntu lohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu, naNkulunkulu uhlala kuye. Luthando luphelelisiwe kithi kuze sibe nesibindi ngelanga lokwehlulela, ngobe njengaloko abenjalo uKristu, nathi sinjalo lomhlaba. Luthando lude kwesaba, kodwa luthando loluphelele luyakuxosha kwesaba. Kwesaba kuhambisana nesijeziso, lowo lwesabako akapheleli ekuthandweni. Sithanda ngobe kwaqala yena wasithanda. Umuntu nakathi ngiyamthanda uNkulunkulu, kepha abe atonza umzalwane wakhe, ungulokuqala emanga. Ngobe umuntu longamthandi umzalwane wakhe lambonako, angeke amthande uNkulunkulu langazange asambone. Sinemiyalo lasinikawona uKristu ukuthi umuntu lothanda uNkulunkulu ufanele ukuthanda nemzalwane wakhe. Livi lenkosi lelo. Akabonge uNkulunkulu. Sitawuhlabelela ingoma number 7, ingoma yensinziso letholakala ekhasini le-347, ekhasini 347, ingoma number 7. Njengoba sasilungisiwe ngekukholwa, sinekuthulana uNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho-ke siyathokoza ethembeni lesihlalo lenkathumulo yaNkulunkulu. Siyathokoza nasekuhluphekeni nesiqhehethwele. Litheko lethu alijabulile.
ukuhlanzisa kwaJohane loNgcwele sahluko selishumi nesihlanu siyawuqala kufunza esahlukaneni sekuqala. Kodwa Kristu umsenzisi wethu. Mina ngingumvili omosibili, babe umlimi ongemakala kimi lakathela itithelo uyawajuba, ongemakala lathela itithelo uyawathena kuze atawuthela kakhulu. Nineke senigezekile ngaleli vile ngilikhulumile kini, hlalani kini nami kini, njengoba likhala lingeke likwati kuthela tithelo ngekwalo kuphela ngalihleli esicwini, kanjalo-ke nani kuphela nanihlala kimi. Mina ngingumvini, nine ningemakhala, lolo ohlala kimi nami kuye uyawuthela tithelo letinyenti, ngobe kude lelingakwenda ngaphandle kwami. Umuntu longahlali kimi uyawulahlwa ngaphandle njengelikhala, abune ome kufike abantu bathoda amakhala bayokwabasa emlilweni lapho afike ashe khona. Namhla kimi nemavi ami, nanihlala kimi nemavi ami ahlala kimi, niyawucela lelikuthanza koni kuphiwe ludumo lwababe lubonakaliswe ngaloko ukuthi ngithele tithelo letinyenti nibe bafundisi bami. Nalike livangeli laKristu, agama weKristu inkosi yethu. Siyawusho kanye sihlabele sivumo selkholo senasiya. Sivumo selkholo senasiya ekhasini elikhulu nesiphohlongo. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla, owendwe izulu nemhlaba, nekwakho okubonakala kungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi yinye, Jesu Kristu, inkosi elebelelwe kuNkulunkulu, ivela kuyiseni wekikhathi lonke. INkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kubo kukhanya. INkulunkulu luhlobo ivela kuNkulunkulu luhlobo, leyavela ingentiwanga. Sithu sayo sinye neseyise, lokwentiwa ngayo konke. Ehla esulwini, ngenxa yokuthi abantu ngangekho sesithisa, yabanye abantwana abayingcwele kuyo intombi Maria, yakamumuntu, yabethelwa esiphakemeni ngenxa yethu, kubusa koJubilatu, yahlupheka, yafa, yabekwa elibeni. Ngelanga lesithathu yavuka njengalobu semibalweni yenyuka yaya esolweni. Ihlekesepheleseyise, eyakwizekemelodumo, ebashimela basekhona nalabafile, ombuso wayo awikuphela.
phinde futhi sithi isonto lesine emva kwelekuvuka. Njengoba sekushiwo-ke izifundo tethu tanamuhla abathandekayo titholakala encwadzini yetento tebapostoli sahluko sesiphohlongo sahlukana semashumi lamabili nesithupha kuya sahlukana semashumi lamane likubo lemashumi lamabili nakubili sahlukana semashumi lamabili nakutsatfu kuya sahlukana semashumi lamatsatfu nakunye. Sifundo sesibili sitholakala kuJohane wekuqala sahluko sesine sahlukana sesikhombisa siyogcina isahlukane semashumi lamabili nakunye. Livangeli lethu-ke ngekulandzisa kwaJohane logcwele sahluko selishumi nesihlanu sahlukana sekuqala kuya esahlukane sesiphohlongo. Sihloko-ke bathandekayo lesiyawukhuluma etikwaso sihloko lesithi Kristu uvukile singemagatsha emvini. Kristu uvukile singemagatsha emvini. Asithandaze. Babethu logcwele siyabonga uNkulunkulu wethu nelivi lakho leselifundziwe emkhatsini wethu. Ngoba Nkosi ilivi lakho njengokusho kwakho likuphila. Livi lakho babethu logcwele likukhanya. Livi lakho simakathe lisibala. Nanamhla khanyisa ngenkulunkulu wethu etimpilweni tethu. Phindze usiphilise. Seke babethu logcwele silungele ukuthi indvodzana yakho nayibuya isikhanze ngokuthi nembala silungele ukuthi siyawuhamba siyawubusa nayo ngulaphakathe egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Yeka inkosi emavi emlomo wami nezinja kwakhe inhliziyo tethu bekuleke kuwe wena ntwana lethu laphakathe ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Singahlala phansi. Sisaqhubeka-ke bazalwane simemetela indzaba yokuvuka kwaKristu nekuphelela kwemsebenzi waseKalvari. Namuhla sinalelinye futhi isonto lalapho sikhunjulwa khona ukuthi kuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu kusipha siyalo sempilo nekokuthi siyethembela kuye nekokuthi futhi siyakholelwa kuye nekokuthi futhi sisine kuye lo Jesu Kristu kuye futhi sithola sikukhona bekuphila kwethu sithola sizathu sokuthi siphilelani kuye Jesu Kristu. Evikini leliphelile-ke bazalwane sikhunjutiwe noma sifundzisiwe ukuthi Jesu Kristu umelusi lolungile ngokuthi usihola kanjani njengemelusi asiholele etipheni taNkulunkulu aphindze futhi ahlangabetane nezidingo tethu. Ngokuthi futhi yena njengemelusi lomuhle unikela ngempilo yakhe endele ngokuthi timvu takhe tilatelusako tingalahleki endele ngokuthi timvu takhe tili uthi yena umelusi timvu takhe letilivako livi lakhe njengoba nje thina sividiwe bazalwane ngokuthi sibe timvu takhe. Namhla-ke bazalwane sesibuka lenye ingxenye yakhe lo melusi wethu. Sesibona namuhla asiyalo, simbona namuhla ayindzawo la kutholakala khona kuphila lesingeke size siphile ngako sibungekho kona. Siyatshelwa ukuthi namuhla Jesu Kristu uligala ungumvini thine singemagala. Sicala-ke indzaba yethu endzabeni yaFilipu nakatawutshelwa ngumoya kokuthi akahambe ayokhuluma nendvodza yaseTopiya. Lendvodza yaseTopiya-ke bazalwane sitshelwa ukuthi yayifundza tifundvo ifundza incwadzini ya-Isaya kodwa ingaqondzi ngokuthi ngubani lokukhulunywa ngaye kwende njani unikelwa njengemvu kwende njani. Kwase uyafika-ke eFilipu kuyo lendvodza wafika wayichazela wasoyichazela ngekufa nekuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu. Yase iyabona indvodza yaseTopiya ukuthi yeyi kuphila umuntu akanako uma angekho kuKristu. Ngakho yase iyacela yathi nanga emanti kunjani ukuthi uvele ngibhabhatiswe ngembala. Yase iyamemukela Jesu kwasethiwa yase iyabhajatiswa kwase uyasuka-ke lapho Filipu so uyanyamalala so uyahamba khona somthuma engcenye kodwa wayishiya lendvodza ikutholile lokuphila. Wayishiya lendvodza seyihlanyelwe kulomvini lokuKristu. Wayishiya lendvodza seyiligala leselitawuhluma lithele tithele. Ngempala uyayibonile lendvodza ukuthi ungabi kuKristu ungahlali kuKristu ungaphili kuKristu kuphila ngeke uze ube nawo. Kwala ngokuthi bazalwane lendvodza yayisikhulupati sembuso waseTopiya kodwa yabona ukuthi noma ungaba sikhulupati kangakanani na ungenaye uKristu empilweni yakho ungasiye Kristu longumvino la uligala nembala uselahlekile.
Sibona ke naselunalo lihubo lanamuhla abazalwane lisivetela ngokuthi uNkulunkulu wethu utawuhlangabetana nezidingo tethu. Ulikuzivetela ukuthi umhlaba wonke uyakhumbula ukuthi nebhala loNkulunkulu nguye lo siyalo sawo konke. Umhlaba uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu konke kuvele kuye, konke kudalwe nguye. Njengoba sathi nje bazalwane ukuthi nanathi sikhona sila emhlabeni siyitalelwa kaNkulunkulu sidala lakhe. Ngakho ke uNkulunkulu nangabe konke kuvele kuye, siyayibona lenzaba ukuthi nembala kuphila vele kutholakala kuNkulunkulu. Kude eceleni lapho besingakuthola khona ngaphandle kwaNkulunkulu. Siza sikhumbule umthandazo kaDavide lathi mthobo ephila konke ngoba konke kuphila kuvela kuNkulunkulu. Lithi ke lehubo ngenxa yokuthi konke kuphila kuvela kuNkulunkulu, simakaza ufanele ukuthi abonge dive donke ngoba uthi kanjalo amthombo wokuphila waphinze wasithatha ngemithando lomkhulu lolumele ukuthi aze anikele ngeluqobo lwakhe lesitoba nensinziso emhlabeni ukuthi ngekufa nokuvuka kweNkosi Jesu Kristu sikwazi ukuthi sibuyiselwe, sihlumeleliswe, sibuyiselwe kulomviki lokiwo sithe ukhona ukuthi sibe ngemagala lathelayo. Asiva ke bazalwane isifundo sesibili lesibhalwe kuJohane wokuqala. Siyatshelwa ukuthi lobudlelwane lesinabo naNkulunkulu budlelwane bakhiwe ngeluthando. Loluthando lube seseluyabonakaliswa kithi, lwabonakaliswa ngaKristu Jesu lofile waphinze wavuswa kude ukuthi asinike ukuphila kwaphakathi. Kuphila kwethu ebazalwane siyatshelwa ukuthi kuphila kwethu kuKristu yena lothembisile ngokuthi ngekuvuka kwakhe bonke abantu labathemba kuye bayawuphila. Kodwa kuyadingeka ukuthi phambili kokuthi kwendeke konke lokho bantu batholakale bakuye Kristu. Siyatshelwa ukuthi ingadi yaKristu iyadzinga ukuthi itholakale kithi ngoba le ngadi yaKristu ngiyo lefanele igijime ngekhathi kithi isende sibe kunedindlela lifanele kuso kaNkulunkulu, isende sibe ingcenye yaKristu, isende sibe munye sibe kanye naKristu. Siyatshelwa ngabazalwane ukuthi lolu thando laNkulunkulu lolu alugcini njengekuthi kube khona ngekhathi kithi sibone ukuthi uNkulunkulu usithandile, kodwa nathi sibese siyalukhipha sekuyabonakala lo thando. Bonke labanye abantu babona ukuthi nembala sithandiwe ngoba nathi sesikhona ukuthi sithandze labanye. Kwentiwa indlela bazalwane, kwentiwa kumoya wengcwele. La umoya wengcwele lesithi lasifunda sifundo sekuqala eseva ngokuthi wakhuluma kuFilipi wamcondzisa wamtshela ukuthi enenjani, wathi futhi senjalo lo yena lo moya wengcwele wamthatha wambhekisa kwenye indzawo. Ngiwo ke lo moya wengcwele lo bazalwane lotawusisita usiholele kuKristu. Nguye lo moya wengcwele lesimdingako ukuthi sihambe ngaye kude thina sisitawuholela labanye kuKristu nabo bamukele lokuthi bentiwe ngemagala kulomvini lokuKristu. Inthaba ke bazalwane ngithi ngaphandle kwelithando ngeke size sikwadi ukuthi sihlanganyele naNkulunkulu. Le luthando ngiyo bazalwane lesena ukuthi bese siyanamathela kuNkulunkulu, sesiyanamathela kuJesu siba ngamagala ngenxa yeluthando ngoba usithandzile nathi sibikiwe ukuthi simthandze bese kuyahlangana lo luthando sekubangile lolu sibambayo bazalwane. Uthi ke nakude lo luthando ngeke sikwazi ukuthi sibambane, ngeke sikwazi futhi ukuthi sibambelele futhi kulomvini sitoba ngamagatsha latawuthela. Lobudlelwane emkhathini wethu naNkulunkulu siyeva ukuthi lobudlelwane bakhiwe ngeluthando bazalwane, baphinde futhi bashicelelwa, baphinde futhi bahlanganiswa neluthando. Ngakho siyadzinga ukuthi sithandzane noma kulukhulu kangakanani bazalwane, sibitelwe ukuthi sithandzane ngoba siyazi ukuthi Kristu nasibuye naye akithi luthando lutaba yipho lekhonakalako edimpilweni tethu ngoba lokhu kakuye luyincenye yakhe. Ngabo nasihleli kuye lo luthando lutawubonakala. Ingcikithi yendzaba ke bazalwane ibe seseyivele nasesifunza livangeli lanamuhla nalapho sikhunjulwa khona athi Jesu Kristu yena ungumveli lolungile. Simvile ukuthi kuqala wakhuluma ukuthi yena ungummelusi lolungile, namhla usitshela ukuthi unguye umvili wona kuphela kude futhi lomunye umvili wasuthi thine siyena
Lokusho ukuthi bazalwane kusho ukuthi thina ngeke siphile ngaphandle kwaKristu naye futhi umsebenzi wakhe emhlabeni ngeke wenteke ngaphandle kwethu ngakho siyahlanganiswa kanye kanye siyamdinga Kristu akuthobo wethu ngoba ukuphila kwethu kuvela kuye konke lesidingako uma ngabe yena akuvini sinemagala siyathi ukuthi kusho ukuthi netimphanze titholakala la kuye timphanze lekumntwana tilandza konke lesidingako kude ukuthi kufinyelele la kithi kufuna ukuthi sitholakale sila kuye lo Kristu basisukile kuKristu bese sibabeke timphanze bese sesilahlekelwa ngibo konke lesingahle sikuthola lithi ke livi nasingekho kuKristu futhi ngeke sitithele bazalwane mangabe singakhona ukuthi simncike kuKristu singakhona ukuthi sithembele kuKristu sibambelele kuKristu lithi livi ngeke sitithele tithelo kodwa siyawufanana nemagala lathathwe alahlwa asekayawushiswa emlilweni ngeke size sikhona bazalwane ukuthi sibe lokhu uNkulunkulu lagadze noma labheke ukuthi sibe ngiko ngaphandle kokuthi sitholakale sithe shihle sihleli lapha kuKristu yena lo ngumvini lolungile sihleli lapho esemagala akhe bazalwane labaningi namuhla bazalwane bayetsaba kwenda timpo ebandleni bavele bathi hayi mina ngeke kwathi kwenda lutho lithi livi ngaphandle kwaKristu vele ngeke sikwadi kwenda lutho ngakho na umzalwane noma umuntu lo esomeni usene wesaba ukuthi nathiwa akufuneka abantu bekwendana udede kufuneka bekwendana udede kube kwede wena lokhona kuwena yathi ukuthi usenkingeni ngoba kusho ukuthi awukahlali lokuvini ngoba livi lisishela ukuthi labahleli lokuvini loKristu bazalwane batawuthela tithelo tiphi tithelo lotawuthela uhledi ungakhoni ukuthi utinikele ungakhoni ukuthi kube ingcenye yemsebenzi wenibani kuyabonakalisa ke bazalwane ukuthi kungenteka na ungakhoni ukuthi uthele tithelo na ungakhoni ukuthi utinikelele ukuthi kube khona lokwentayo lelivi lithi utawu bese uyajuda uyalahla uyoshiswa emlilweni ngoba awunamsebenzi uthi ke Jesu Kristu bazalwane labo labathela tithelo abatheli nje tithelo uthi bathela tithelo kakhulu ngoba uNkulunkulu wena njani uyabathena kunedingo uNkulunkulu lekufanele akisebente kunedingo uNkulunkulu lekufanele akisuse empilweni yethu uma ngabe sivumile kuba ngamagala sifuna ukuthi sithele tithelo kodwa masitawukhweshisa uNkulunkulu sithi ungakhweshisi lokuyinkosi ungangenje lapho sikahle kinje kulungene nje lithi leli ngeke sithele tithelo siyawugcina sijujile sakhweshiswa manje kufanele bazalwane sathi ukuthi konke lesikudingako konke lokutawusiphakamisa konke lokutawusiqinisa konke lokutawusibamba kutholakala kulokuvini lolungile kutholakala kulokuvini lokuKristu kufanele nathi sihlale silokuvini kude konke lesikudingako kuze siphile sikwazi ukuthi sikuthole ufuneka sathi futhi bazalwane ukuthi njengamagala nakutawati nje nomagala esihlahla ngalinye ilanga kuleli igala lihluma ngconywana lihlume ngcono kunaleli ngalinye ilanga kuhlumele siyadzingana ukuthi sibambisane ehlumeni namhla lihluma mina ngcono kusasa lihluma wena ngcono kuze ekugcineni kwako konke sithumele sihlume sonke sikwazi ukuthi sithele tithele siyafunza ke bazalwane ukuthi babi uNkulunkulu yise kuthiwa nguye umlinzi noma kuthiwa nguye lo nakekela legazi lena la sikhona khona nguye lona lofika bese uyabona ukuthi lokhu kulungile lokakalungu akukhweshise kithi nguye uNkulunkulu losebentela ukuthi lokudlelwane lesinabona naKristu bakheke kube budlelwane lokuphilako lokutawusela ukuthi sithele tithele kuze sitheleke tithele bazalwane lithi leli uNkulunkulu uyawathena emagala lathela tithele ukuthi atawuthela kakhulu uNkulunkulu ufuna singatheli nje bazalwane kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi sithele kakhulu kuthela kakhulu bazalwane kufuneka kubonakale letithelo lekuphenduke empilweni yethu ufuneka futhi kubonakale kuthela ngokuthi sipite labanye ngokuthi nayo indlela yeKristu wotani nite uhlala kuKristu lokuvini lolungile lithi ke ukuthi ke bazalwane lesingawubuta lesingathi kutawona nyalo ukuthi bangaphi njena lese ubaholele kuKristu wena ubuto lesingawubuta athi
itiphi letithelo letinhle letifunekako letibonakalako kuwo. Mangabe solokude naka ucaphele uzalwane ngoba lithi lelivi kungenteka uthuthu ulahle emlilweni uyawushiswa. Funa ukuthi ube ligala lelithelako, ufune kube ligala lelitholakala kuKristu, lelihleli kuKristu lokuvini, uvumelele uthando uNkulunkulu lasithandze ngalo, leluthando lekufanele simthandze ngalo, lukubambe, lukuqinisa, lukuhlanganisa naKristu, ungasuki kuwo. Uma ngabe ke bazalwane bathile sisengaholelwa ukuthi siye kuKristu simemukele, siyadinga ukuthi silingise nayindodza yaseTopiya sibone ukuthi siyamdinga Kristu, sivume sihambe sibhajatiswe simemukele Kristu abe inkosi empilweni tethu. Mase sende lokho lalapho sikwabe sesicala khona ke kuba ngamagana lahleli uNkulunkulu emagana futhi lanawuthela ithelo letibonakalayo. Kwangathi uNkulunkulu abengavusa boFilipi emkhathini wethu labantu awahamba bafike bachazele bantu ukuthi leliqiniso laNkulunkulu lime kanje, leliqiniso laNkulunkulu lithi buyani sibe nemagala, buyani sithele ithelo, kuthi nalamadvodza mhlambe aseTopiya lakhona emkhathini wethu nalawo aguqulwe enziwe boFilipi balesi sikhathi ngoba siyadinga ukuthi abantu babuyiswe kuKristu. Makungekho kweKristu bazalwane kude uphila kwaphakathi lesiyawubandana. Njengoba asho yena uthi nangabe ahlala kithi nathi sihlala kuye sitawuphila ngoba lokhu labapita nge-DNA laba besilungu bazalwane kudale DNA ya Kristu itawubuya ibe la ngekhathi kithi ngoba sihleli kuye yena uvini simbukela konke simunya konke kuye. Luthando labe kanalo nomsebenzi kaNkulunkulu kutawuka luthando lonjalo nakithi. Ukunikela kwakhe ukuthi uzidla ngempilo kaNkulunkulu labe nabo kutawubuya kube khona kithi. Inshisekelo labe kanayo nomsebenzi kaNkulunkulu itawubuya ibe khona kithi ngoba sesitawukunyala kuye lokho lokungiko lokutawusenda ukuthi siwende kahle umsebenzi kaNkulunkulu. Kwangathi akasita uNkulunkulu bazalwane ukuthi sivume ukuthi sibe namagama kulomvini olungile loKristu Jesu ukuthi sitewuka nesiciniseko sokuthi nakabuya yena tewulandzani bakhe siyingcenge yalabo labayawuhamba awukusayibona phakathi naye. Amen. Sesitawuthola imithandazo yethu yanamuhla bazalwane. Asithandaze. Jesu wathi uma nihlala kimi namafu amahlala kini nawucela noma ngabe yini niyakwendelwa. Ngakho asite embi kwakhe nyalo ngesibindi nekholwa. uNkulunkulu indvodzana yakho yahlala nebafunzi emuva kwekuvuka kwayo yabafundzisa ukuthi batsandze bonke abantu njengabomakhelwane. Njengebafundzi labakhona kulesikhathi sanyalo siletha kuwe imithandazo yethu sithandazela indalo yonke lesiphiwe yona lesiphindze siyabe kanye nabomakhelwane bethu. Nkosi ngemsa wakho Nkosi levukile weda emhlabeni njengemhlatshelo wetono tethu siphe ukukholwa kwekukhona kwemukela leseno selithando kude sikhweshe ementameni yethu yebuntu sinathe ebungcweleni lokusinzisako bekufa nekuvuka kwakho. Nkosi ngemusa wakho Nkosi levukile ungumvini longiwo thina singemagala ngemoya wakho khicita titselo tentsandvo ujabula uthula nekubeketela kithi kute labanye batewudla batfokote kuletitselo. Sivimbe kutsi sibambelele ekutitsandzeni tsine. Tsena kithi konke kuticabangela nekutinakekela sodwa usigcwalise ngentsandvo lwakho. Nkosi ngemsa wakho Nkosi levukile yiba nemusa emhlabeni wakho uhlangabetane netidzingo tawo lapho bantu balambile baphe kudla
lapho bantfu bakhatsatekile baphe imvuto, lapho bantfu basetinkingeni letsa kucondziseka nekuthula, kucula umhlaba wonke ute kuwe ngekukholwa, kuphendvuka nendumiso. Nkosi ngesihawu sakho. Nkulunkulu Somandla, condzisa lutsandvo lwetfu kulabo bantfu labanetidzingo letehlukile, yelapha labo labangaphili nalabanye labasekudzingeni lesibaletsa kuwe etinhlitiyweni tetfu sithulile. Chubeka welaphe umhlaba kuye mahazane le namuhla sikhumbula kakhulu live laseNdiya lisesimeni esibi kakhulu. Nkosi ngemusa wakho. Yevani imithalazo yethu. Siyabonga Babe kusiva nekusinakekela etidzingeni tetfu tonke. Kristu ahlale njalo asincusela embi kwakho. Babe losezulwini achubeke avule emehlo etfu kute sikubone wena ngaye. Sihole etindleleni tekufundzi kute njengobe usibusisile natsi sibe sibusiso kulabanye. Siletse sethembiso sembuso wakho kubo ngemavi nanetelo. Sicela konke lokhu ebitweni lelingcwele la Jesu Kristu lophila kusa kanye nawe namalongcwele uNkulunkulu munye nyalo naphakade. Amen. Amen. Jesu lovukile wema emkhatsini wabafundzi bakhe wathi uthula akube kini. Babe sebajabula nabayibona inkosi. Uthula kuNkosi akube nathi ngetikhatsi tonke. Akwazi. Haleluya. Simbusele bazalwane, siyanithanda naNkulunkulu uyanithanda nonke. Amen. Siyaqhubeka abathandekayo inkonzo yethu ekhasini 116 sitawubuyela ngeminikelo. Siphinde siphakamise-ke lapho sikhona khona iminikelo lesiyiphethe noma icebhezane lelikhomba ukuthi kukhona lesikufakile sakunikela kwabheka nasebhangi. Sithi nje uNkulunkulu akakubusise bonke. Siyathandaza ekhasini 116 sahlukana semashumi lamane nesiphohlomo sitawusho umthandazo wesibili kanye sithi Thobo wephila konke izulu nemhlaba kwakho sinike ukubusa ngempilo bakho konke. Yamukela titselote emisebeni yethu lesinikela nomthamo egameni la Jesu Kristu Nkosi yethu. Busisa ngokugcwele iminikelo ebantwana bakho, ubusise emakhaya abo, ubusise Nkosi imisebeni yabo namabhizinisi abo. Ubende babe nekuphumelela lokuhle nekuchichima kuthi batawuqhubeka simakathe ekunikela endlini yakho lengcwele ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Amen. Uyabongeka Nkosi Nkulunkulu umdali wethu tonke ngemsa wakho sinalesimo lesinikela ngaso sivela emhlabathini esibekwe endlala tebantfu sitawuba sikwase kokuphela kithi akabongwe Somandla. Uyabongeka Nkosi Nkulunkulu umdali wethu tonke ngemsa wakho sinalelwa lesinikela ngalo liselo sempili nemsebenzi wendlala tebantfu kuba insebenzi sokethi akabongwe Somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wesibili wekubonga ekhasini 119. Ekhasini 119. Inkosi lapha moya wayonatsi yenyusoni tinhliti yoteno siyatenyusela enkosini osibonga inkosi Nkulunkulu wethu kufanele kulungile
ekuqaleni wasenza ngemfanekiso wakho luqobo, naye wasikhulula ebudilini besono, wakunikela kube yadalwe yakuthu, afele esiphambanweni, wakuvusa nabafile, wakuphakamisela ethule esandleni sakho senene, naye wathumela amaya wakho lophilisayo, wasenda abantu obelifa lakho. Nyalo-ke siyakubonga ngokuvuka kwakhe ekufeni lokuthumisekako, ngekufa kwakhe wacetha ukufa, ngekuvuka kwakhe wasibuyisela ukuphila lokho nini nanini. Ngakho-ke sesihlangane netingilosi netikhulutato nelibandla lonke lasezulwini, sibabadala igama lelikhulu lakho lelikhulu lelithumile, siyakubonga nini nanini sithi
nakuye nangaye ngemandla amalo engcwele nabo bonke labemembi kwakho emhlabeni nasezulwini sikhonda wena Baba Somandla ngekibomade ukudumisa lokuphakathi kanye sithi sibusiso nenhlonipho neludumo nemandla akube kwakho nini nanini. Amen. Inkonzo-ke iyaqhubeka esigabeni se-7:7 ekhasini le-126 njengalokhu Kristu wasifundisa sinesibindi sekuthandaza sithi Bawethu sizolweni Sembekeli udlula uNkulunkulu lesusatonotelile omvini longiwo lothi asihlale kuwo kude kuthi naye ahlale kithi kubonakala lokho ukuthi sihlanganyele naye enkonzweni yakhe yaso sithi ngakho besondelana bathandekayo sihlomula umthimba wenkosi yethu Jesu Kristu wanikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe nasofisela yona simdlele enhliziyweni tethu ngekukholwa nangokubonga. Fihlaga halo onzulu yesima anga eza hisa umhla bandesi paga paga nzulu yemfihlaga halo onzulu anga yesa alisa
Iso ukuzalwa kwakhe waphilisa wafundisa ngokuncamisayo owaba umangaliso umnqamleso wakhe owafa Siyayiphetha inkonzo yethu yabazalwane ekhasini lelikhulu namashumi amabili nesiphohlongo sigaba semashumi lasiphohlongo nesithupha bonke simakathe ngoba anebuso siyabonga abakhononjele ngaJesu Kristu umvini lolungile lesibithelwako ukuthi sibe kuye naye abe kithi. Siyabonga abakhononjele ngeluthando losithandze ngalo wasenta abantwana bakho zende uNkulunkulu wethu sihlale kuKristu sithele izithelo tekuphenduka sithele izithelo tekukholwa tibonakale Nkosi tigcwale umhlaba wonke babuye bantu bakho nabo simakathe batongena kiwo lo mvini lolungile lo mvini longibonawo. Siyabonga ke kwaBakhononjele ukuthi uzodlile ngemtimba nengateli kwentsana yakho Jesu Kristu umsindisi wethu nangisigcina kwakho Nkosi ngemsa wakho emtimbeni wayo kwentsana yakho loyinhlangano yabo bonke labakholwayo sisinde babe kwesibeketele njengomakholwa laphilayo kulo budlelwane lobungcwele nokuthi sikhule ethandweni ekulaleleni nasekwendeni inthando yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona busala nawo namalo egcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nini. Amen. Ngikuthoba lokukhulu sikhuleka kanye sithi babeli kaMandla sithi nikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele veni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sikunike lidumo nebukhosi bakho. Nyalo-ke kuyelo nemandla ekusilinza kude singakhotshwa simiswe embi kwenkathulo yakhe simsulwa sinekuthokota lokukhulu yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile umsindisi wethu akanikwe inkathulo nebukhosi nemandla nemagunya nyalo kude kube nini nanini. Amen. Bese sithola kwaNkulunkulu lokwenza tonza bonke kulatiqina tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu kanye nenkonzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla yise nenkonzana namalo engcwele asibe kithi njalo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu utawuqhubeka abe nathi asiqhubeke ke bazalwane siphathe kahle siqhubeke sitigcine siqhubeke sithandaze ngokuthi lolu bhubhane lolugcwele umhlaba wonke lungafinyeleli kithi. Umthandazo ngiwo losichubile bazalwane tonke itaba lebesinalo sitena sibantu kude labethi tawo sifikisa khona kodwa ngekuthembela kuNkulunkulu solo namhlanje siyathokoza siyabonga siyadumisa ngokuthi sivikelekile. Asiqhubeke kanjalo bazalwane sibe nemvikile elihle uNkulunkulu aqhubeke abe nathi egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu.
hambani ngekuthula nangenthando nosebenzela inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni laKristu, amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. 구보보 깨어지고 아게코 옹생나우에 아우가 구바이 느바사케 지민구 나파가테 Napa, Gubobo.